Yes, kanongere mbaye ikaze nshimira cyane mwese mwamaze ukanda subscribe hano kuri Game Sport Hub n'abatarayikanda ariko mbabwire ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi siko bwije nuko bukeye. Kera kabaye rero shampiyona y'Ubwongereza ndetse n'andi shampiyona zo ku mugabane w'Uburayi igiye kubitangira nubwo isoko ry'igura n'igurisha naryo ritarangiye, turaza kugenda tugumya turigarukaho, ariko mbere na mbere nagira ngo tubanze dufate umwanya wacu turebe ese kuri no match igiye kuba ku itariki 16 azaba ari ku munsi w'ejo bundi ku cyumweru. Ekipe ya Arsenal ndetse na ekipe ya Manchester City zigiye gukina ono match yabo iri buze kwifungura nka twahita nka Super Cup mu bindi bihugu, gusa bo bayita Community Shield. Na ama ekipe yombi ameze gute, na amakipe yombi iteguye gute, ese ni ekipe yabwa amahirwe menshi, ese undi ano ma ekipe afite ayahe mateka kuri kino gikombe cyase muri irushanwa rya FA Community Shield iyo yahuye. Reka tudatinze rero katite twinjira kuri no nkuru, turahera ku makuru ari magenda agaruka cyane cyane ku bakinnyi bano ma ekipe yombi abageze mu gikombe cy'isi kure, abari baratinze kuri potinga mu myitozo. No kuvuga ngo kugeza amagingo uko bihagaze, abakinnyi bose ku mpande zombi bamaze kuba bagaruka kuri ekipe ya Arsenal. Abanyuma bahageze uyu munsi mu gitondo, nibwo abarimo Mikel Merino, David Raya, abarimo Martin Zubimendi, Bukayo Saka na Declan Rice ndetse n'abandi bahageze. Kuvuga ngo umukinnyi wenyine usigaye ni uwitwa William Saliba ari kumwe na ekipe y'igihugu y'Ubufaransa ubwo bagiraga muri kimwe cya kabiri bikaza kurangira banakina umukino w'umwanya wa gatatu. Gusa ahanini impamvu adahari si ukwera ibiruhuko cyangwa ikindi, ahubwo nuko n'umuvandimwe bita William Saliba yavunitse, bisobanuye neza nyine ko agomba kwita komereza n'ibijyanye n'ubuvuzi, no mpamvu atari yagaruka. Kwa rwa Manchester City nabo bose ku munsi w'ejo kuwa mbere baraye bahageze, ubwo nukuvuga barimo Haaland, murabizi neza ko yari yagarutse, abandi bakinnyi nka Rodrigo Cascante nawe yaraje, nubwo byahise bivugwa yuko atari ya reportinga ku myitozo, ariko ubundi ngo mu biganiro yagiranye n'uwitwa Enzo Maresca yamubwiye ko agomba kuza kuba nawe yasubiye ku kibuga cy'imyitozo. Bigendanye na transfer yiwe nabyo ni ibintu bikirimo biraho bigarukwaho. Gusa hano none ahanini amakuru arimo aremeza yuko n'umusore atari buze gusohoka muri ino ekipe bigendanye n'ikibazo cy'uwitwa Enzo Maresca, ndetse n'ibiganiro bikaba birimo bisa nk'ibigenda bigorana ku makipe yombi yamwifuzaga. Abandi bakinnyi bose muri rusange twavuga yuko ano ma ekipe yamaze kuba barekipera, ikibazo gisigaye ni kigendanye na fitness yabo, cyane ko nyine benshi muri bo bavuye mu biruhuko. Ku ruhande rwa Manchester City nayo naho ibintu bikomeye ko imikino yose ya gicuti yari ifite yarangiye, bazongera gukina bagiye gukina no match ya Carabao Cup. Ibyo rero ndetse n'ibindi nibyo remo bigenda bigaruka, ndetse twavuga ko ari nabyo bihangayikishije ku ruhande rw'abakunzi ba ekipe ya Manchester City. Gusa nyine bitari buze gukora ko ari umwe mu mikino ibuze kwikomeye, ndetse ko dushobora no kuza kubona umukino ukomeye cyane. Bundi uyu ni umukino wari usanzwe wera kuri Wembley Stadium, mu stade nkuru y'igihugu y'Ubwongereza iba mu mujyi London. Gusa ngo bamaze kuba bayerekeza aho bita ariko none Wales murabizi ko ari igihugu kwacyo gifite ubwigenge, musiko bifite n'ikipe y'igihugu yabo, ariko haruko none bajya basharinga ugasanga umukinnyi ni umunya Wales ariko akina ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Rero ino match igomba kuzabera muri Cardiff, niho uno mukino uzabera kuri stade bita Principality Stadium, ni mu mujyi nyine wa Cardiff muri Wales. Ni umukino bundi mu by'ukuri baheruka gukina kuri no stade match ya FA Cup mu mwaka wa 2006. Nabizi ko nyuma yaho match zose za Community Shield zajyaga zibera Wembley, agari naho habera amafinali nka za Carabao, akaberaho match za FA ndetse n'izindi. Iyi match rero bayongeye kwisubiza Cardiff kubera yuko ku munsi w'umukino, ubwo ni ukuvuga ejo bundi nyine ubwo bazaba barimo bakina no mukino, ekipe ya Manchester City na Arsenal bahisemo kuzajya gukinira Cardiff kubera yuko iwembra bari basanzwe bakinira hari igitaramo cy'umuhanzi, hari umuhanzi ufiteyo igitaramo azakorerayo, nayo mpamvu bahise bavuga ati nta kibazo kadukongere dusubize match mu ntara n'ubundi nabyo nta kintu bitwaye. Uko bimeze cyasi cyo wamenya kuri hano ma ekipe yombi ni ukuvuga ngo Arsenal na Manchester City zimaze gukina imikino 3 ya Community Shield. Ni ukuvuga ngo inshuro zose ekipe ya Manchester City na Arsenal zisanze zigomba gukina imikino ya Community Shield ni inshuro 3 gusa. Muri izo nshuro 3 kandi ekipe ya Arsenal yabanze kuba izitsinda zose. Arsenal yari yatsindwa na Man City kuri Community Shield iyo ari yose. Match yabo ya mbere bakinye muri 34 iza kurangira Arsenal itsinze Manchester City ibitego 4-0. Bongera gukina indi match ya Community Shield muri 2014, nabwo birangira Arsenal itsinze Manchester City ibitego 3-0. Indi match bongera kwikina mu mwaka wa 2023. Icyo gihe byaje no kuba birangira ekipe ya Arsenal itsinze Manchester City kuri penalty 4-1. Icyo gihe abantu barabyuka ko uwitwa Cole Palmer akiri muri ekipe ya Manchester City ni nawe abatsindiye icyo gitego.
ndetse Leandro Trossard niwe wari waje kwayishyira ino ekipe ya Arsenal biza kurangira batsinze kuri penalty. No kuvuga ngo mu ncuro zose eshatu bamaze guhura cyangwa n'ama ekipe bamaze kubahura, ekipe ya Arsenal yinjije Man City ibitego 8 mu gihe ekipe ya Manchester City yabashije kwinjiza Arsenal igitego kimwe aricyo cyonyine n'ubundi Cole Palmer. Kugeza amaginga ya ekipe ya Manchester City igiye kugaruka mu isura nshya cyangwa se iraza kuba itangiye amarushanwa ari competitive n'umutoza wayo mushyashya Enzo Maresca no ufite akazi ko kuza kuba akomeza ashyiraho ibigwi n'ibintu by'ino ekipe, akomereza mu nkweto z'uwitwa Pep Guardiola. Kimwe mu bintu binagoye mu by'ukuri ariko nyine gusimbura umutoza nka Pep Guardiola hari igitutu runaka byongera gushyira ku izina ryawe. Ni mu gihe ku rundi ruhande nyine umutoza nka Mikel Arteta nawe ari umutoza ukeneye kuba agira ibyo approvinga no kugira ngo yereke abantu ko ari wa mutoza ufite ubushobozi ugiye no kugaruka ku defanda kino gikombe cye, ndetse akanereka abantu ko ekipe ya Manchester City imwe mu ekipe akomeye atinyitse abantu batinya, ashobora kuza kuba yahangana nayo cyangwa se akaba yayihangara. Turebye nanone ku kijyana na pre-season cyangwa se imikino yo kwitegura no ma ekipe yombi yagize, bivuga ngo mu mikino itatu ekipe ya Manchester City yakinnye hari umukino banganyijemo na ekipe ya Inter Domira igitego kimwe kuri kimwe biza kujya mu penalty birangira Inter Domira batsinze. Indi match ya gicuti bakinnye ni match bakinnye niyo bita ni Team K League cyangwa se kuvuga ngo yari All Star y'Abayapani bakina muri shampiyona yose y'Abayapani, nimba mbyibuka neza ko Hurricane y'Abayapani. Byaje kurangira rero ekipe ya Manchester City itsinze all time 11 yose ibitego 3 kuri kimwe, ndetse undi mukino bakinnye ejo na ekipe ya Atletico Madrid byaje no kurangira n'abayitsinze ibitego 3 kuri kimwe. Bisobanuye neza ngo uwitwa Enzo Maresca asoje igihe cyo kwitegura mu by'ukuri atari yatakaza umukino wari wo wose, nubwo kuvuga kuri Inter Domira ubundi wanganyije umukino. Penalty za muri match za gicuti za rukundo za zitari na sere, niyo mpamvu mwabonye ejo bundi ekipe ya Dortmund na Arsenal bamaze gukina, n'ubundi Dortmund yari yatsinze biza kurangira bateye penalty basize. Mabyibuka ko nabwo muri match yari yahuje AC Milan na Arsenal nabwo byari byabaye, kwa kuvuga nyine kugira ngo ama ekipe akomeze arushaho kwitegura anarebe ngo ese bakinnyi bacu batera penalty mu buryo ibintu nk'ibyo. Gusa nabwo ku ruhande rwa ekipe ya Arsenal yo twavuga ko match zo zitagenze neza mu by'ukuri za pre-season, usibye nka match ya Girona batsinze ibitego 4 kuri kimwe, nyuma baza gutsindwa na ekipe ya Real Betis ibitego 3 kuri kimwe, ndetse n'ejo bundi ku cyumweru naho twari turimo tugarukaho biza kurangira batsinzwe na ekipe ya Dortmund. Ako mu by'ukuri kimwe mu bintu witwa Mikel Arteta arimo aragerageza muri ino ekipe shobora no kuba arimo arabona ko kitari buze gukunda hari cyangwa se n'ibindi. Mediane y'umuntu witwa Kai Havertz irabona ko hari ikintu kirimo kirabura, kandi wareba n'abandi bakinnyi yego ku ruhande rwa Arsenal y'amahirwe twavuga ifite nuko byibura ku munsi w'ejo kwa gatatu baraza gukina indi match yabo ya nyuma ya gicuti, bari buze gukina na ekipe ya Como. Nubwo natekereza ko abarimo Declan Rice na Bukayo Saka bashobora kuza gukina no match, ariko byibura nka new signing Bruno Guimaraes ashobora kuza kuba yajya mu kibuga akajyanamo n'uyu Lewis Skelly ndetse na Martin Odegaard, akaza kuba n'undi ariyo mediane yakoresha, akaza kubona ekipe yazakoresha cyangwa se igitekerezo cya ekipe ari buze gukoresha ku mukino wa nyuma. Ikindi kintu uwitwa Mikel Arteta agomba kuza kuba arwana na cyahanini ni ugushaka partnership ari buze gukoresha, ndetse no gufata umwanzuro w'umunyezamu mwiza ari buze gukoresha mu gihe witwa David De Gea usibye ko twanumva ko nta kintu gihambaye twavuga no mu gikombe cy'isirango yigeze akora, kisibye no kureba fitness ye n'ubuzima bwe, nimba muri vacances nta kuntu yaba yarangije mu Burundi akaba yasubira mu kibuga. Ku kijyanye n'uwitwa Kepa Arrizabalaga nabonye n'abafana benshi ba Arsenal barimo bagenda bamutera amabi bavuga ati rwose no munyezamu ntakwiye no kuba cyabara jezi zacu, bavuga ati Mikel Arteta agira vanamo kiramo Ian Messi n'umusore avuye muri ekipe ya Leeds. Ni ukuvuga ngo ano ma ekipe yombi agiye guhura byibura abatoza ku mpande zombi barabonye ngo ese muri ekipe yacu twari dusanga mwe muri zino ekipe y'abakinnyi twari dufite bari potenze kare mu gihe cy'imyitozo nyine abatarageze kure mu gikombe cy'isi ngo babe baratinze kugaruka, byibura babonye abakinnyi 11 beza ashobora kuza gukoresha, kandi ayo ma ekipe yombi yaje kubona abakinnyi n'ibingenzi kuri bo ari buze gukoresha. So navuga ngo ugiye gutanga amahirwe hari ikintu twita ngo ni factor chance muri football, bigendanye nicyo twita ngo ni head to head. Sano ma ekipe yahuye bigenda bite, ukongera ugakwitira ko witwa Enzo Maresca nk'umutoza mukuru atigeze atsinda witwa Mikel Arteta, ukabihuza no kwa match zose za FA Community Shield zararangira ekipe ya Arsenal itsinze aho bahuriye na ekipe ya Manchester City. Ushobora kuba wakongera ukayiha amahirwe make ikuza kuba kwitwara kuri no mukino cyangwa se ukarenzaho ku mahirwe guhereza ekipe ya Manchester City, ariko ni mu by'ukuri ni umukino mwiza, umukino twezemo yuko dushobora no kuzabona barimo nka Haaland, dushobora kuzabonamo abakinnyi nk'aba Elliot Anderson nyine n'abandi
bazamo mu kibuga basimbuye, ubwo cyo kimwe no ku ruhande rwa Arsenal ashobora kubonamo abarimo nka Declan Rice, Breceze, Bukayo Saka na Madueke nabo bashobora kwinjira mu kibuga basimbuye. Ariko mu by'ukuri iyi ni imwe muri match itegerezanyijwe amatsiko cyane, ndetse n'imwe muri match tuzagenda tugarukaho uko bwije nuko bukeye, na match tuzabageza hano kuri Game Sport Hub. Nakabashishikariza cyane mwese rero ukanda like kuri no video, kujya muri comment section d'itekerezo cyawe, ese wowe tubwire ino equipe ya Arsenal na Manchester City namwe match izagenda gute. Ese iyo uzirebye uburyo ziyubatse n'abakinnyi bose zifite, urabona ari equipe zitwara gute muri championnat? Katuganire.